no mieri kumitu Brian Gende ya ithurano kinene giukite ateti makiambika kwiyarira na kuguciaria marona tamari na uguni munene miahu-ini yao gwatanene ya mung'ethaniro niko gukoretwo na miang'o miingi na matanya mutongoria wa mwahuyu Raila Odinga akigeta kwetharia makamuteithiriria kuyukia utongoria mwaka ukite. Aya ni andu makinyite handu magetikira ati no maremwo ni gutwarana. Onokorwo mundu ta Raila ni aronekana ena upper hand. Raila ndage support mundu ungitiga we mwene. No uhoro wa running mate ngwiciria ni urehete thina muno. Miario ya mutongoria wa kiama kia Amani Musalia Mudavadi iguru ria miario gatagati gake na Raila rikiruta uhotekeku wa umwe wa mwerekera mwahu-ini ucio. Mudavadi akerikana ati ni akoretwo akiuhwo ni mung'ethaniro gukanyitana na Raila mwaka ukite. No kiuria giakana Raila ni akanyita mbaru Mudavadi kurirukia federa ya ngwataniro nake Raila ari munini wake gitiumukanite. Tigiti wa Raila anyitanire na Mudavadi tigukiuga riu nake ni akeheria andu ta Kalonzo na Wetangula tondu Wetangula ndangenda mundu ungi akorwo no ranene hamwe na wa Western. Matingikorwo mena value nene muno tondu kiria mangikari ni kuingata Kalonzo maigate tutigio rio wa Joho but nimekuingata Wetangula hanini ugu. Kalonzo no uyu ati no wagurwo no gukorwo na tigiti ucio kuringana na uria akiuga ni mandikaniire ngirimiti. Uhiki wa Raila na Mudavadi gutiri kindu ngiongerera tondu vote iria Raila angiona ri ona atari na Mudavadi no cio akona ona na Mudavadi ru maybe ciongerereke ta 2% cia kuma other tribes not necessarily ati kuma kuri andu a Western. No miario ino ya Mudavadi ukite uri mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka aronekana kwaga mwihoko na Raila ukayukia utongoria wa bũrũri mwaka ukite. Miario iria ona muruna we kiama-ini kia Ford Kenya Moses Wetangula anyitite mbaru. Kusema kweli we have sacrificed for this country. Sacrifice ya kutosha na sasa wakati umefika. You will have a special place in the court government, but be the kingmaker. Andu eriri mangienda uria kurahanaga tene uria kodi irakoragwo ihana tene tondu kodi uria irahanaga tene mareka micemanio mari othe riu mahana uguo gutingiramenyekire no iguru muno no rire Raila arameherire irahana ta arenda guthaka mubira uyu wikari na timu yake ire thugundeire ri ni kuranjirie kuonekana onore meitaga three principles matiganainie hinya. Erisho Kalonzo na Wetangula makirikana kwambika cikaro cia keheri na gutafania mihang'o ya kwendia ciama ciao kiumbe ni undu wakiririe njetukano iria irerikana ngwataniro ya kodi. Wetangula na Kalonzo kiria kimaigite code ni kwaga kundu gwa guthii ti ati ni kwenda maenda gwikara ku. Mieri yo matiraria tondu wake ni hare hana matura tondu ni maranjirie kuonekana onini wao no nyihu wao no raihu wao haria ugikinyite kuguo mangienda korwo no kuhoteke gucokanwo niguo korwo Raila ni arenda kura cia mwena wa Western agathie through kiama giki kia Wetangula akona arenda kura cia Eastern cia mwena wa Kalonzo agathie through agereire thiini wa kiama gia Kalonzo kia Wiper. Nona Kalonzo ni akoretwo akigweterwo kumurika ngwataniro ya Jubilee mwerekera-ini wa githurano kinene giukite. No Kalonzo kuigira Jubilee kwaga kumweka mweke kanene ngwataniro iyo kona ati President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni meranire gukanyitana na irecio kurirukia federa ya ngwataniro iyo mwaka ukite. Ara tukinyite riu Kalonzo ngwicirio ngimuria ikare njamia yake ngitano ri kana igire Jubilee ona agituike ona akoni speaker wa National Assembly ri ngwiciria kana majority leader digwiciria no akorwo akigiika ni uhoro ucio muno angiprefer undu tocio majority leader no ageto no mwaka wikorwo rugamite. Oka Jubilee ndari na options nyingi na ndari na chances na deputy president uyu ri ndareka ithabu ria 2017 peke yake areka ithabu na ria 2022 ni ararora muno no uroka na no urathi no urauma tondu ni oi 2022 niho wira wake uri na niho akageria ku defend position yake ya president ya kana in government na maybe uhoro ucio niguo tumite andu ta Wetangula andu ta Mudavadi andu ona ta Peter Kenneth maremwo guka Jubilee ni undu hatiri na space yao. Ungihotekeka kuri Raila ni gutigwo na Wetangula kugikinyana ati Kalonzo ni ekwera ngwataniro iyo no kunyitana kwa Wetangula na Raila kifarwo kigikorwo kuha aikia akura mwena wa Western. Thina uria munene na Wetangula ni ati ona gwake mucii ni kuramugia Wetangula ndangithia ri wika ndari na hinya wa kuigana ndari arakinya handu gutuika ati no athii handu ari wika na kiria tuma njuge uguo ni riri no atari Kalonzo ni akota gwitwara Mombatha uguo na Wetangula haha
no enyithanirie na Kalonzo niguo moneke mena mayo macio ndari horo wamo niguo aria hatuika ne kunyitana na kiama ta Jubilee kana Jubilee thirikari ri akorwo ni marahota gukiyariria makiheo tuturwa thiini wa thirikari. No hihi kugikinyanira othe mari mung'ethaniro-ini ni mekuhorana giturwa kia president mwaka ukite ni kinyaria ya kuhe Jubilee kahinda karito. Ataramu a kiuteti makauga ati kurugama kwa othe Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi ya gukorwo ari njira imwe ya kuima Jubilee kanya ga gukinya gicunji kia 50 na kura imwe undu uria ungicungiriria ikerekari ria githurano. Mena mubango ta mangithukiria riangi hau ngwiciria niho Jubilee ingigia na headache nene muno tondu Mudavadi ekugaya kura ciake ta 7%, Raila Odinga agae kura ciake 40%, you know, Erika Wetangula nake agae 3%, you know, cia gwake cia kaunti yake. Kalonzo nake akorwo na say 4%. Nona ni gukorwo na possibility ya runoff. Ona kwiyumiria na njira nene kwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho ngwataniro ya mung'ethaniro gutiyukitio wegane amwe aruna ao ngwataniro-ini yo. No na gutuika Joho ni areganite na miario ati we akanyitana na Raila kurirukia federa ya ngwataniro iyo mwaka ukite ario na kibarua gigutira giturwa giake kaunti-ini ya Mombasa. Joho menye Umar Hassan ni anamutengeria muno kuria coast. Niu ni undu wa kuhitha mbica iyo niguo ahumbike Mombasa uria kuhana ri no ajie kuthiuruka kundu guothe onekane tari national leader tarenda 2022 ungimukompea na mundu ta Munya. Joho wira uria araruta munene tha ici ni gu consolidate gitigi yake tondu ni oiraira ndarathie wega ni oiraira gucinda no hinya riu angirugamete deputy wake megutekiria kirari giake kia gavana wa Mombasa na ni aroneka no ahote gutwarana nakio gukira uria angituika ni arugama ta deputy president. Atongoria wa ngwataniro ya Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula makoretwo makiambika micemanio ya ciama cia miena ngurani guku bururi-ini undu uria urerikana gukiriria njetukano iyo. Ngwataniro ya Jubilee ikoretwo ikigetha kuri mung'ethaniro wari na anyiti mbaru aingi na njira ya kuruguria mitaratara ya uthii wa na mbere. Ni njira ikoretwo ikihe mung'ethaniro kahinda karito President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto mambite hema icigo-ini ingi nginyagia maita kenda. Kugo Jubilee ri gwiciria maraikara makenete muno na gwiciria no popcorn magurite riu mageterera mone uhoro uguthii atia. Oni marumite magathi Western makaruma hanini, magathi Coast makaruma hanini. Ongema compare uria mari 2013 na riria no uria mari thaici uguo oni mekite atia mokite iguru hanini. Riu uria mangienda muno ri ni matikana kinya handu gutuike ni kurathio githurano gia keri. Kiria mena bata nakio muno ti kuya kura ciothe cia Mombasa kana cia Western ni kuongerera iria mari nacio tondu icio iticenjetie muno. Na ona mwegari urire uyu githiaga na mbere kuri naikia akura mari yandikithie rita ria mbere na matanyitite itemi githurano-ini kia mwaka wa 2013. Aikia akura ni magakorwo na gicunji kinene na itemi nene hari githurano kia mwaka ukite. Mwerekera-ini wa githurano kia mwaka wa 2013 niguo ritwa ria tyranny of numbers riyumiririe thutha wa mutaramu wa kiuteti Mutahi Ngunyi kuga ati thiri ya Jubilee kuyukia utongoria yari gutigirira arumiriri ao ni meandikithia na njira nene. Mieri 10 ni minene hari mwegari urire wa kiuteti guku bururi-ini na orire Jubilee ikoretwo ikititiriria kwigeta ni undu wa giathi gia githurano kia mwaka ukite. Aruna ao ngwataniro ya mung'ethaniro matire maraiguithaniria gatagati ka Raila, Kalonzo na Wetangula no ukarirukia federa yao. Griffon Tera, Inoro TV, ritwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gachuru.